Hello. Mira. Hello, Mr. Godwin. Me patron et say. Ya me adom boko na so e. Erade adom. De di kan osuru Nyankopon hira why? Amen. Abai we ya ye ne story. Yes, usi wunim ne ho asem kakra wada Roma wunim ne sen. Oh, Anita de meka se oye ni aba prekope. How you? Be wenye ni. Na me hu ni se meboa. Enti okoba bi ti se de ba bia wa ba no a. Na na hu ya me mobo. Enti eso ni mu. Satana le ma mi free mu. Ti me pe ba bi de net na. And I'm 3.1. That's why Emma is Okushien man. On a or Jessica. Emma was a machine, beside to a machine, so Emma. Ain't no man free no, and a mountain and can be. Woman or the gave number a friend. Emma, besides sending is cat. If it was a mountain and can be. Ain't he, make sure me ni kwanya me first store me nyano because me so ni mu ansana ma me no free mu nti me akoma mu de me say ne ma me sa my kura ni say ne ba Anita de wo bi nsema oyesi nti anytime bia na me hwehwe no nti na no TikTok na me hu say otewa okasa ti ho na me ka kire me say eh bebe Anita o say wo boa Anita be na me so Anita. The Ronoma may send you a check him on Facebook. And I'm a checking and my number, and I'm afraid. I'm afraid, and if I know fire. For catch them saying, I'm over friend, I think it's a Monday or Friday. Timmy any more will be afraid. I'm dead. I pay me very tonight because if I say, still, I'm in Sakana because I mean, it's about your and I'm watching. Enti ensema na miti no me hu se ebi ye nokore bi so nye nokore enti no ya me de me hu se ni na ya ho kire no anti amane ye de abasa but ade ye me ya na se wakoba bi fufuro na wasan aba ho no it is a kola na te wona issue so bi de we ebi nya be 10 years na da so the internet in free border so Mr. Godwin. Asama America no se meboa. Ono team ni wo. Yo, Mr. Godwin Pacho Gina so Anita. Papa yo kase unimu no. Ben Mike no na da oba anyi se na okasa ye. Unimu no. Ben Mike no. Yente twi wakonya ne bra nimu. Papa yo kase unimu no. Nsem ya wokan no kre. O ma uskasa fa kosu adwuma. Woje bi koto machine ni nyina wudi na wan machine ukotoy na re no adwuma no wansua kasegu akasem Anita ade a wo ye no Sompa 3.1 asa ho chenti na we so eyare na ne ho mfa no tianti mama mansua ede na wo ka che Mr. Godwin oti o cho de make nyina ne se me pa na cho ho fa me boni nyina che me se me ba ha be ye ma be boni kese de tia kasegu akasem ni mu Anita se de make nyina ne so fa me boni che me ya ho che ne ma me na wunye biem pa cho me nye biem Mr. Godwin Mami wasi wonye biem eti se wo bakoso aboa no ana mo anasi de ma me de ne ba no ene se be ya ontimi sanko radio station biem any TV station biem nkoye sa de we biem because say no abetra obi ahu no eto eso san kwa other station bia ye be hu no se be ya e betwa no nkire se ya wo mo bia ye mwa no no ye mfa ne nsi hɔ a ya wo mo bia de beboa no but se be ya e betwa esan se e yade a e koso so ono me ya adwen sa Mr. Godwin ono me ya adwen sa Bato yo nti unua ba de na obeka kire no 3.1 Oh, me de me ameka kire se me danyamia se ena mo sokra masanya temenka enti no me de ye nyina ngwala na ya lipe
enti we enye boni bia waye meni say ya mo kire na ama we nyina abantino anopai my friend on the WhatsApp no nyina enye adwuma no oni okuta phone sese ba Mr. Godwin se ka ne sanso de a se nye boni bia waye a e ho de se yetene no se nipa woni be ma ni abrochire wa betwa ntro se be ma ne wa abrochire onya adwuma nye wa ensem bebra wa keka oboa e ho de se ye ka kire no ne yetwi nanim se wa anya ade ne ye ka se nye boni bia obi a yakola pen a e be ye ne de onu kroti wo bani trinko se de make na right de wo ye ne yan ka ne fom so nkire no ne ya wo bia ya boa no seze no me die mu die no die me ja ma but me won ne ka bia de e bad though because afuto be bi wo ba sse me de ma no ayo sse me de ma no pa because baby odika okwe bra Mr. Godwin baby odika ko odika ko ka se na ne maami ewu na ne maami nwuye ti ese show na chi na ne maami fresh na ne ba ne boa ohu na oya ise odi adru stay no yanka bibi ankire na o che nim di obekwa akoye wo be hu na afi wakoda ne ho pemfo edakwam ne edi tu akosi nkrofo so de wo yi ebetumi lead to de obetumi aye energy me de me ka share na say sisi a oti we uswa 24 unyini entinesa opra for future ubeko ha ebe muska anita dia ebesa me kora every month bia me send musika me senensa sometimes oti me for bra baby pampers ya me boa na makato ze yintu ya me ka say me boa entino usika no udia me kora me nya bia me bro bi no esa timichi kosu 45 cities ere entino na wo be de kora kan say because me boa but one more me am me ntimi mo Sompa 3.1 what you say KBB na pound say eno na be boa o asema me ka chiro no Anita what you say na Mr. Godwin ka no se dia na opese wo ye Mr. Godwin gina so ne yenhwe de opese o ye na yemfa ne nkotum na me am fa mani ni akire Anita kasa dia na opese wo ye na wo nyehwe dia na opese o ye oba ko to ade pam no so dabai Bra Godwin dia na agire ope fon bre no na watumi ni na communicate Matema Benis kama nato because enfa mesini so enfa skani mesini so fa besi eso ne ntoma no yesa waje obekodi eno ka de my SSC ni top money na be fa me sister no so my sister ni nkotoma no nato phone na o da ka no so say so e be so DC ameboa o se ya yi ni ma to agu o enti se no yen yadwuma wura e na apɛ ba bi ama na woda ana no so Anita woboa Anita na so me hand na mo 1 year no hand for 2 years mini so ntimi ni maintenance wase ma me ni se wontumi ni ntina biem na ne balance no de ama Anita se wan peja uta ya sheda na ekokwa awuraba Anita yes ma ya sheda na ekokwa no me pa cho de ba ye bia bo fa che na de wo kasa na ni pantie ma pa cho ba fere tie wa fere ayo wo be fere 1 year sika ni tima me no de ma o pa cho de bi ye ba kwaje wa de ama o stop crying utu 2 years na 1 year utu 2 years na ma me no o so ntumi no ntra bi mo do balance ama o wo ma me ne number Anita yes ma wo ma me ne number ye bedi akira kwaje sika no now the phone and I'm afraid again get no ka school but me so fi so school okay ye mi Benita abaya afefe na de na uma bronsam kwa no wi au sei Anita
ultimate di obi telephone efrem SMS and dimisa enipa odi omo telephone afrem nyina ma say wo omo number enti say no only me contact adenti a wumi sa o Bra Godwin yada see di be sia na yen kasa back door why na yen kwa pa e de ne be fa so why ya mi sha bebre o ma nkwate nti o ma osisi hu ba ma wife why what me awoso asheki very important yes yada see ani Anita ufie di ankasa de say Anita kasegu akasa mi sho ho so adwo aden adwo abo atema ha Anita Utie onini adazwa ma Mary na